Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si, ni bamwe rero tubagezaho amakuru mu masaha yacu ya mu gitondo kuri Minembo Capital News. Turaza kuba n'ubundi tugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aha ni mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Turabibutsa rero gukora subscribe batarayikora kugira ngo muyikore ndetse no gusangiza abandi amakuru yacu kugira ngo nabo bayibonere. N'ubundi amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Uvira, hakomeje kuba imyigaragambyo karahabutaka yabaye ku munsi w'ejo guhera mu masaha ya mu gitondo kugeza nijoro. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kaza kuburizwamo iyo myigaragambyo gikoresheje amasasu, aho bamwe mu baturage batuye muri uwo mujyi ndetse n'abazarendo baje kuba bahatakariza ubuzima, abandi barakomereka. Imyigaragambyo rero yamaganaga ihabwa imirimo ya General de Brigade Gasita yo kuyobora intara ya Kivu y'Amajepfo, n'ubundi basanzwe bayobora igice kinini kigenzurwa n'ihuriro Alliance de Fleuve Congo ibarizwamo M23 na Twirwaneho. Iyo myigaragambyo rero ikaba yarasize umujyi wa Uvira urimo umutekano muke, aho bamwe bajaga mu mihanda bigaragambya bafite ibyapa aho bavuga ko Gasita agomba kugenda akasubira iyo yaje ava. Abandi nabo birara mu mazu baja kwiba barasahura baharibisha ibintu byinshi by'abaturage. Uwo mujyi kugeza ubu rero ukaba utaragarukamo umutekano nk'uko bisanzwe. Ubwo munsi w'ejo rero ubwo bari mu myigaragambyo bageze mu masaha ya nijoro, ibikorwa by'ubujura bikomeza kugaragara muri uwo mujyi kubera ko n'ubundi abenshi mu bahawe intwaro ari abo mu bwoko bwa Fureru n'Abanyitu ndetse n'ababembe b'insoresore badafite aho bahuriye n'igisirikare, batazi amategeko cyangwa se uko intwaro zikoreshwa, kandi bakaba bazikoresha batanazwi na leta ya Kongo. Bigeze rero mu masaha ya saa 10 za nijoro bagiye binjira mu mamwe mu mazu y'abanyamurenge batuye muri uyu mujyi, barabasahura barabeza bakuraho akantu kose cyakoza. Kugeza ubu ntawe hatakarije ubuzima, usibye abo batakaje ubuzima ubwo batanaga mu mitwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyababuzaga kwigaragambya nabo batabikozwa. Naho igisirikare cya leta ya Kongo giherutse gushyira itangazo hanze cyamagana abategura imyigaragambyo, bavuga ko iri inyuma y'abasore ndetse n'abanyabwenge n'abandi banyapolitike bashikiye abazarendo kuba bakora imyigaragambyo nabo biyambitse umwenda wa societe civile kugira ngo babone uko baza kuja mu mihanda abiyita abasivili, kandi n'ubundi ari imitwe yitwaje intwaro ikomeje kubica bigacika muri iyi misozi y'ubwicanyi, bakomeje kwica abatutsi bo muri Kongo cyangwa se abanyamurenge babarizwa n'ubundi muri iyi ntara ya Kivu y'Amajepfo. Iri tangazo rero rikaba ryaragize riti Gasita ni umusirikare w'igihugu kandi yakoreye igihugu iyi myaka irenga 20 adakandagira muri izi ntara ya Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru akorera igihugu, bityo ko adakwiye kwigizwayo nk'aho ari umunyamahanga kandi ari umunyagihugu. Basaba rero abazarendo kuba batuza bagakorana n'uyu musirikare kubera ko ari umusirikare wa leta. Abenshi kugeza ubu rero bakaba bahamya ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabuze gifata nayo kireka, kubera ko mu gihe aramuka basubijeyo Gasita byagaragara ko bafite ivangura rishingiye ku moko. Mu bundi buryo nabwo kandi bakagaragaza ko mu gihe bamurekera hariya batakumvikana n'abazarendo, kandi ko aramutse agiye byagaragara ko nta mbaraga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi kigifite, ahubwo naco muri izi nce kiri kuyoborwa n'abazarendo n'ubundi bakomeje kuba bagirira nabi abaturage. Kubera izo mpamvu rero igisirikare cya FARDC cyagaragaje uburyo cyabahuriza hamwe kugira ngo bakorane, ariko ni ibintu bizumvikana ko bitazashoboka. Abasesenguzi rero bakavuga ko igisirikare cya FARDC gishobora kwikiza n'ubundi generali kugira ngo ahambwe nk'intwari, ariko n'ubundi ave imbere y'abazarendo, kuko mu gihe yaramuka akomeje kubana nabo bitazashoboka, hazakomeza kubaho umunjyane ndetse no kurasana kwa hato na hato. Reka rero twitege amaso turebe uko biza kurangira. Naho mu misozi miremire y'Umurenge guhera mu karere ka Bijombo gakomeza Minembwe muco hagati ho haravugwa umutekano mukeya. Ni nyuma yaho ku cyumweru bari bagabye ibitero mu birindiro byatugwaneho za Rugezi, ariko kugeza uyu munsi nta kindi gitero kirongera kuhaba nk'uko byari bigeze iminsi byibasira iyi mihana ituwe n'abanyamurenge muri aka karere ka Minembwe. Ibi rero tukaba tubikesha umuyobozi wa Twirwaneho wungirije mu bya gisirikare Coordinateur Kamasa mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ubarizwa n'ubundi muri aka gace ka Minembwe, aho yagiye agaragaza n'ubundi uruhare rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC n'abazarendo mu gukomeza kugirira nabi abaturage b'abanyamurenge batuye muri iyi misozi, avuga ko nta kindi bapfana usibye kuza kubica bavuga igisirikare cyabo, nabo agaragaza ko kibitegwa n'ubukene bukabije bafite, bakaba baza gushaka uburyo bakwizahura mu bukungu binyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anenga bikomeye n'ubundi abo mu bwoko bw'abanyamurenge bishize hamwe n'ihuriro rwana ku butegetsi bwa leta ya Kinshasa mu kurwanya bene wabo ndetse no kubatoteza no kubagirira nabi.
agaragaza ko bidakwiriye namba kuba batangira kurema indi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo barebe uko basenya twirwaneho, abizeza ko bitazashoboka habe namba. Ikindi yongeyeho rero yagaragaje ko bo ari abaturage, ari igisirikare kirwana ku baturage, ko bazakomeza kwirwanaho mu buryo bwose, bwaba ubwo ku rugamba basubizayo umwanzi cyangwa se mu bw'iterambere, kubera ko aribyo biyemeje ko MRDP twirwaneho cyangwa se AFC ibo ideoloji yabo cyangwa imyemerere yabo ari ukuba bageza abaturage ku byo bashaka, ku mahoro ndetse no kubateza imbere mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Yaje kugaruka nuko aherutse gusura abaturage ba Bijumbo, akaza kuba yarasanze batamerewe neza kubera igisirikare cy'u Burundi kibarizwa n'ubundi muri iyi mihana ya Bijumbo, aho bagiye banyaga abaturage ibyabo ndetse abandi barakubitwa basanzwe mu nkabaragiye zabo, kugeza aho bamwe mu bakubiswe baje kwitaba Imana, abandi bajanwa mu bitaro ari indembe. Ibikorwa yagiye anenga cyane ku mugaragaro, havuga abwira umunyamakuru ndetse n'abandi kubabariza igihugu cy'u Burundi kibashakaho, gihora kibagabaho ibitero umunsi ku munsi badafite ico bapfa ndetse nico bahuriyeho, kuko ari abarundi nabo ari abasirikare cyangwa se ari abaturage b'abakongomani. Kugeza ubu rero iri huriro Alliance du Fleuve Congo no mu itangazo rero cyo gushirwa hanze n'umuvugizi ushinzwe bya politike muri AFC Lorenzo Kanyuka, yagaragaje ko igihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Congo bakomeje gukoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura mu gutegura amadrone ndetse n'izindi ntwaro ziva mu zindi ntara za Congo kugira ngo zigabe ibitero ku birindiro cyangwa se ku mirongo y'urugamba iyo ari yo yose n'ubundi ihanganyemo na M23. Lorenzo Kanyuka yagize ati igihugu cy'indege cya Bujumbura na Uvira ni hamwe mu duce dukomeje gutegurirwamo imigambi yo kugaba ibitero ndetse bakanabishyira no mu bikorwa bakoresheje amadrone ahagurukira kuri ico kibuga cya Bujumbura, akaza kuba yagaba ibitero ku mirongo y'urugamba aho ku birindiro bya M23. Babizeza ko bazakora ibishoboka byose bakaja kuzimiriza umuriro aho waturutse. Ariko umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera mu Rwanda Mama Urwa Gasabo, ukora umunyamakuru Sikovu ya Mutesi, we yatangaje ko yavuganye n'umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi cyangwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'abanyamakuru. Mu butumwa bugufi yamuhaye yamubwiye ko icyo kibuga cyabo kidakoreshwa mu kugaba ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bihabanye cyane n'ibyo AFC ihora ibashinja buri gihe. Nubwo uyu muvugizi n'ubundi wa guverinoma y'u Burundi ahakana ibi ngibi, ariko ingabo zabo zigize iminsi zirwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'amasezerano Ndayishimiye yagiranye na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kuva intambara yakaduka muri Kivu y'Amajyaruguru gukomeza kugeza ubu muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare rero cyagiye gukubitwa inshuro n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo ibarizwamwo MRDP twirwaneho ndetse na M23. Ndetse ubwo barwanaga muri Kivu y'Amajyaruguru, hari ingabo zimwe z'abarundi zaje kuba zatabwa muri yombi cyangwa se zigafatwa amateka ku rugamba, aho kugeza ubu zikibarizwa n'ubundi muri gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice biyobowe n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo. Aho ibinyamakuru byinshi byagiye bitangaza bigaragaza ko guverinoma y'u Burundi itigeze na rimwe yemera ko abari abasirikare babo, ahubwo yo yavugaga ko Red Tabara n'ubundi yari isanzwe irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko bo uko tugenda tubibona mu mashusho bagaragaza ko hari abasirikare b'u Burundi n'ubundi baje kuba bagirira ibibazo ku ntambara bari bahanganyemo na M23 muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho kugeza ubu n'ubundi bagikomeje kuba bari ku mirongo y'urugamba barwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Naho General Major Sultan Makenga akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 ndetse n'izibarizwa zose mu ihuriro Alliance du Fleuve Congo, nawe aherutse gutangariza abari mu mahugurwa yo kugezwaho cyangwa se batozwa imiyoborere yabo cyangwa imikorere yabo, aho yababwiraga ko ubutaha bazongera kugira batazakorera n'ubundi aha muri Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo bashobora kuzaba bakorera muri Manyema aha mu mujyi wa Kindu cyangwa se muri province ya Tanganyika mu mujyi wa Kalemi ndetse na za Kisangani. Bikibazwa rero nimba urugamba rugiye kongera gukazwa umurego kugira ngo bigarurire ibi bice n'ubundi bibi byabo nk'uko babigenje muri izi ntara zindi zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko amatangazo ni menshi aherutse gusohoka agaragaza ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacancuro ndetse n'abazarendo na FDLR n'ingabo z'u Burundi zikomeza kugaba ibitero ku birindiro n'ubundi ziri huriro AFC ribarizwamo twirwaneho ndetse na M23.
Ibi abasesenguzi bakavuga ko intambara yaba igiye kwaduka ndetse bikaba byakururira iri huriro rya Kongo kuba ryakongera gutakaza ibindi bice bikigarurirwa na AFC, kuko n'ubundi byari byashyiriweho agahenge ko ari kugira ngo bakore ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar, aho kugeza ubu byabaye inkuru mbarirano bitagize icyo bigeraho. Si irya mbere byaba bibaye kuba hasinywa amasezerano ariko ntakurikizwe, kuko leta ya Kongo ikunze kubikoresha kugeza n'ubwo iyi tariki ya M23 ari ibyo bishuzaga n'ubundi amasezerano bari baragiranye na leta ya Kongo ariko itashize mu ngiro, kugeza aho byatumye havuka uyu mutwe n'ubundi urwanira kongera cyangwa se guhabwa uburenganzira bwabo bari bagize igihe bashakisha. Kuva ayo masezerano rero ya Doha yagenza gake, hari ibice byinshi byagiye byigarurirwa n'ubundi n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo, nka Kivu y'Amajyaruguru muri za Masisi ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri za Walungu ndetse n'Imwenga, aho bigaragara ko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazanye umubare mwinshi w'abacancuro bagomba kwifasha kurwana uru rugamba, ndetse ikaza kongera n'umubare w'ingabo z'igihugu, kugeza aho Felix Antoine Tshisekedi yategetse ko bagomba kuja 60,000 kugeza bigaruriye ibice n'ubundi bigenzurwa n'iri huriro Alliance du Fleuve Congo. Aha ni mu mujyi wa Uvira, ubu bari gufata ubu nk'icyicaro gikuru cyangwa se gitegurirwamo aho bagaba ibitero mu bice bitandukanye, mu misozi miremire y'umurenge cyangwa se mu biyaya bya Rusizi n'ubundi uhagenzurwa n'ihuriro Alliance du Fleuve Congo. Ndetse bategeka ko bagomba kwigarurira umujyi wa Bukavu, wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye byigaruriwe n'iri huriro n'ubundi, ariko benshi babona ko ahari ubusa, ko ntacyo bazageraho, ko n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu cyatakaje icyizere ko ahubwo bizakururira iri huriro kuba ryakwigarurira ibindi bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bizaba ari ukuba bagiye kurengera abaturage n'ubundi bahahurira n'ibibi, cyangwa se bakafata kubera gushaka kwigizayo umwanzi wabo ubatera, kugira ngo aho bafashe bahayobora n'umutekano nta rundi rusaku rw'imbunda rwumvikana. Turabashimiye rero, naha duhagarikiye amakuru yacu kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo, nk'ibisanzwe Henry Fidel ku banga bw'ibyuma yari John.